Yang pertamanya, could any Prime Minister have done better dalam konteks tersebut? Ya, adakah cara mengharapkan PMX lebih tegas dan cakap kepada Putin, Vladimir, you kill my guys, man. Pay me money, give me money. Ataupun adakah ini memadai? Number one, adakah ada cara lain? Ya, ada cara lain. Saya cuma tak pasti apakah titik keseimbangan yang sempurna bagi seorang Perdana Menteri yang sedang berusaha untuk buat macam-macam dalam satu ketika. Sedang cuba tambah FDI, sedang cuba merangka satu persahabatan baru dengan sebuah negara yang mungkin sekarang lebih suka apabila negara baru cuba berkawan dengan dia, yang sedang mengimbangi satu keadaan di mana Amerika Syarikat nampak lebih jauh dari segi disengagement dia daripada Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Dan pada masa yang sama, kes tragedi MH17 dan jenayah MH17 yang sudah tentu masih segar di ingatan ramai rakyat Malaysia dan juga mangsa-mangsa yang telah terkorban. Dan apakah cara alternatif itu? Secara spesifiknya adalah ada beza antara bercakap menjelaskan kepada media tempatan, tak silap saya, media tempatan Malaysia, bahawa ya, saya bangkitkan. Ada beza cara macam tu dengan bangkitkan di hadapan Putin sewaktu bergurau tentang 3 kerusi ataupun 3 tron itu. It would have been a lot more powerful andai kata di situ, di depan semua, berani mengatakan, ya, Presiden Putin and I discuss. Dan itu mungkin satu kaedah yang dipilih lah oleh PMX sebab pertimbangan-pertimbangan yang lain. Saya tak berani kata yang mana betul sebab I understand. Syahril hoping he did a Olaf Scholz lah. You remember, what I'm talking about? Olaf Scholz. He in front of Olaf Scholz, he said about Gaza. Correct. He almost balas balik. You're hoping he did a Olaf Scholz. Correct. So that, and there have been other examples where it wasn't PMX, ada orang lain yang berani sebut lah depan, right? Because that shows satu, bahawa anda sebagai individu, you're not too afraid of being in an uncomfortable position. He was the Kremlin with Putin, man. Tak keluar nanti tak balik. Of course, and on a serious point lah, kan, that means that you dare almost not offend your host, tapi you tell your host lah that I won't be cowed, right?